w'amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo Ubwiyunge. Nshuti muteze amatwi radiyo na televiziyo Ubwiyunge, mwiriwe. Ubu turi kuwa gatandatu tariki ya 8 z'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi 2022. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Mugwaneza Rafiki. Aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Mu Rwanda, umuturage ukekwaho gutwika imodoka ya gitifu w'umurenge wa Ruhango kubera kumusenyera inzu ari gushakishwa uruhindu. Mu karere ka Kamonyi, ubushyamirane hagati y'abacukura amabuye y'agaciro bwinjiwemo n'abapolisi. Mu mikino, uburyo bwa videwo bwunganira abasifuzi bugiye gukoreshwa bwa mbere mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu cy'umupira w'amaguru. Amakuru ku buryo burambuye. Mu Rwanda, umuturage ukekwaho gutwika imodoka ya gitifu w'umurenge wa Ruhango kubera ko yamusenyeye inzu ari guhigishwa uruhindu. Urwego rw'ubugenzacyaha rwo mu Rwanda RIB ruri gushakisha umuturage witwa Rutagengwa Alexis ngo waba waratwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango. Iyi modoka yatwitswe n'umuntu utaramenyekana ku wa 2 w'iki cyumweru, ubwo uyu muntu yazaga akayisanga aho yari ihagaze akayishumika. Nyiri imodoka ariwe Jean Bosco Nemeyimana avuga ko uwashatse kuyitwika ari Rutagengwa Alexis, akaba yarabikoze yihimura kuko ubuyobozi bw'uyu murenge bwari bwamusenyeye inzu. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry avuga ko Rutagengwa ashakishwa ngo abazwe ku byaha byo gutwika imodoka no gutanga ruswa. Gitifu Nemeyimana avuga ko kugeza ubu ategereje ko uwo ashinja kumutwikira imodoka aboneka ngo asobanure ku byaha ndetse no ku bindi byaha avuga bijyanye na ruswa, aho avuga ko yaba yaremereye umunyamakuru ko yahaye abayobozi ruswa ngo batamusenyera. Mu karere ka Kamonyi, ubushyamirane hagati y'abacukura amabuye y'agaciro bwinjiwemo n'abapolisi. Muri kano karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, hari ikibazo cy'ubushyamirane hagati y'abaturage n'abafite ibirombe bacukuramo amabuye y'agaciro bwinjiwemo n'abapolisi bashaka gukingira ikibaba abo bafitanye amasano. Ubu bushyamirane bukaba bumaze iminsi buterwa n'uko hari abavuga ko bahawe uruhushya rwo gucukura amabuye y'agaciro mu birombe byo muri ako gace, abandi bakimwa uruhushya kandi ari bo bari basanganywe ibyo birombe kuva kera. Umwe mu baturage avuga ko ikirombe yacukuragamo amabuye yari akimaranye imyaka irenga 30, atari ko ejo bundi haje umugabo witwa Gasongo ari kumwe n'abapolisi baravuga ngo icyo kirombe sizongere kugicukuramo kuko cyahawe uwo Gasongo. Ati kubera ko abaturage bose bo muri aka gace bazi ko ikirombe ari icyanjye, banze ko Gasongo acukura. Kugeza ubwo ku wa 5 w'iki cyumweru gishize yazanyemo abacukuzi mu birombe gucukura bahagarikiwe n'abapolisi 5 bafite imbunda. Ati nagerageje gutabaza umurenge ndetse n'akarere baranyihoreye. Kugeza ubu nanjye icyo niyemeje ni uguhangana nabo kugeza ku mwuka wa nyuma. Mu Rwanda, ikibazo cy'abaza kwigarurira ibirombe bisanzwe ari iby'abaturage bagashaka kubigira ibyabo kimaze iminsi. Abaturage bo bakavuga ko leta yatereye agati mu ryinyo. Mu mikino, uburyo bwa videwo bwunganira abasifuzi bita VAR bugiye gukoreshwa bwa mbere mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Mu gikombe cya CAN cyo muri 2019 cyabereye mu Misiri, iri koranabuhanga rya VAR ryakoreshejwe gusa guhera mu mikino ya 1/4. Mu itangazo CAF yasohoye iravuga ko mu gihe iri gutera imbere atari gusa muri gahunda yo kuvugurura isura y'imisifurire,
ahubwo no kugira abasifuzi bo ku rwego rw'isi muri Afurika. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya videwo mu mikino 52 ari intambwe iganisha ku cyerekezo cyiza. CAF yahisemo abasifuzi 24, abasifuzi 31 bungirije n'abasifuzi 8 bakoresha VAR, bose hamwe bakaba abasifuzi 36 bo gusifura iri rushanwa rizabera muri Cameroon. Hagati aho ikipe izegukana iyi kani izahembwa miliyoni 5 z'amadolari. Ikipe ya kabiri izahabwa miliyoni 2.7 z'amadolari. Iri rushanwa rikaba rizatangira ejo ku cyumweru, ubwo Cameroon izaba ikina na Burkina Faso saa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda. Mwese abari bateze amatwi radio na televiziyo Ubwiyunge, naha amakuru yacu agarukiye. Reka tubibutse ingingo zari ziyagize. Mu Rwanda, umuturage ukekwaho gutwika imodoka ya gitifu umurenge wa Ruhango kubera kumusenyera inzu ari gushakishwa uruhindu. Mu karere ka Kamonyi, ubushyamirane hagati y'abacukura amabuye y'agaciro bwinjiwemo n'abapolisi. Mu mikino, uburyo bwa videwo bwunganira abasifuzi VAR bugiye gukoreshwa bwa mbere mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Mwese abari bakurikiye radio na televiziyo Ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha. Yari amakuru mu Kinyarwanda kuri radio na televiziyo Ubwiyunge.